Ini boleh jadi hot take, but I think the only way you nak get good in programming ni adalah untuk build something. Dan di zaman AI ni, benda ni sangat senang lah. Macam kau prompt je kau dapat build something kan. The most important thing is kau faham ins and out kau punya sistem lah. And then kau boleh pinpoint dekat mana function ni panggil, and then kat mana business logic ni ada. Macam mana kau design kau punya database relation, dan kau boleh cerita thought process kau. Kau jangan cerita pasal kau prompt, kau boleh cerita thought process kau, kenapa kau build app tu, dan kenapa kau pilih stack sekian, macam mana kau handle pipeline, deployment dan sebagainya. So ini aku cerita untuk orang yang nak apply kerja lah. Tapi kalau korang macam vibe coders nak buat produk sendiri, benda ni tak relevan lah. Korang macam vibe coders yang buat SaaS, mostly memang kata kat aku, memang diorang tak tengok code, and then diorang hanya kisah pasal klien. So argument diorang adalah klien tak tengok pun kod aku, apa aku nak kisah pasal kod kan. So yeah, up to them. So ini tips untuk macam how do you wanna get good in programming. Pengalaman aku daripada aku kerja dekat AWS sampailah sekarang, aku tak pernah stop building on the side. Mesti ada je benda aku nak build. Dan kalau ada benda baru, framework baru, memang aku macam antara the earliest lah yang akan try. Kalau aku ternampak lah benda tu, bukannya hari-hari aku explore kan, cuma aku just scroll nampak library ni, aku try lah. Aku rasa that's how macam aku boleh faham kenapa orang build certain benda tu, dan kenapa macam all the logic behind that kan. Also bila kau build everyday selalu, or macam buat open source project ke apa kan, kau actually menaikkan macam kau punya skill level lah, darjat. So aku kena explain benda tu. Okay, contoh lah, kau hari-hari kau tak buat apa-apa kan, tak build something kan, kau tak tahu pun cara nak guna benda tu, kau just tahu teori je. Okay, macam contoh aku bagi satu library Golang lah, contoh Golang kan. Okay, kau tahu pasal Go concurrency, kau tahu semua benda tu, but kau just tahu je, kau tak actually build something around it. Kau punya macam the level of deep into that macam particular thing very limited. So bila kau build something, hadap banyak macam edge cases, macam decision making, bershooting, benda tu yang buat kau grow tau sebenarnya. Benda tu yang macam, aku fail dekat benda ni. Kenapa aku fail lah? Kenapa aku bila aku buat concurrency ada memory leak? Kenapa aku dah buat concurrency tapi ada race condition? Kenapa dekat DB aku hantar satu transaction tapi dia write 2 kali? So benda-benda macam tu macam yang akan buatkan kau go to the next level. And other than that, kau akan macam, aku dah build benda ni, aku macam kena improve lah. Aku macam tengok log dia tak cantik lah, tak ada timestamp. Log ni timestamp dalam UTC lah, macam mana, how do I convert it to GMT8 kan, GMT plus 8. So benda-benda kecil macam tu yang kau akan macam time after time you build up your skill, and then you will become a good programmer lah. And then kau akan macam faham, contoh Golang backend kan, tapi kau akan faham all the system flow lah basically. Dan ada orang cakap programming ni is just a tool lah untuk deliver the business, which is right, but it depends on your goal also. Macam ada orang programming memang dia nak hardcore technical, dia akan faham how to scale, how to ni kan. Bila kau dah start fikir pasal business, benda tu macam saya jadilah, saya business aku jalan. So kau dah tak akan macam, bukan tak akan lah, kau akan macam kurang deep into technical sikit bila kau dah fokus kat business kan. So yeah, but everything will follow the business needs and requirement lah. But if you are technical, you will macam, okay, business aku nak skill, business aku nak buat macam chatbot tapi nak running in the background. Macam mana aku nak run dekat background kan, supaya user experience lagi mantap lah. Macam kita pakai ChatGPT, dia boleh kita tutup browser, kita buka balik, dah dapat result macam tu. So benda-benda tu technical lah kan. Sekarang kau boleh tanya AI lah, of course lah, but you need to like know how to design it properly kan. So guys, don't stop building. Macam hari-hari kau gonna build something, kau tak launch pun tak apa lah. Kau buat dia open source, kau even kau sendiri pun improve dia hari demi hari. Kau boleh explain the in and outs, dia cara dia working, have a good macam readme file. Tak perlu pun macam jadi groundbreaking kan. Macam even kalau kau dapat 1 ke 2 star, itu pun dah bagi aku dah big win lah kan. If you build something and you are able to explain macam from
dari atas sampai bawah. Takkan lari jauh aku akan jadi good programmer eventually ya. Dan aku perasan programming ni luas. Of course ada data, bahagian data, ada macam orang kisah pasal scalability, usability, ada front end, back end, full stack, DevOps, SRE, dan sekarang ni ada AI infra pula, ada memory apa semua. So you need to focus on one, pick the one that you are interested in, be macam asas skill kau sampai kau jadi strong dekat situ lah. Yep, that's all the tips that I want to give you. Yeah, man. Please subscribe to my YouTube. I think I will share more in the future. You can follow my GitHub, you can follow my LinkedIn. Sometimes I share good stuff, sometimes I shit posting. So, goodbye guys. Jangan lupa like dan subscribe video ni. Thank you so much.